Айн. Сөздүн башында. А. Сөздүн ортосунда. Ай. Сөздүн аягында. У. А. Я. Уа. Ан. Ху. Анху. ما. ع. هو. معه. ف. ع. لا. فعل. عشري. عشري. جاء. ما. ع. جمع. عسر. عسر. رو. في. عت. رفعت. عو. ما. رو. عمر. عن. ك. عنك. ع. لي. هم. عليهم. عي. ني. ني. عينين. نج. عل. نجعل. يع. لا. مو. يعلم. مطى. لا. عي. مطلعي. سع. يو. كم. سعيكم. عم. ما. عم. عر. را. صا. عرص. عر. في. يو. عرفي. تط. لي. عو. تطلع. لا. نس. ف. عن. ن. لنسفعن. عين. Тамгасы. Тыбыш кекиртектин булчуңдары жабык жана чыңалган абалда аба агымы үн түйүндөрүнүн катышуусу менен чыкканда жана х тыбышынан төмөн жакта пайда болот. Сөздөрдү тажвити менен айтуу үчүн көнүгүлөр. Таштиттүү нун ан жана мим имма. калкала тамгалары. أب أقى أطى أج أد. Аракети фатхалуу жоон окула турган тамгалар. را قا صا طا خا غا ضا ظا